روز باش جو حمیان لسری دا انتوایی باشدارین حاضر سیاستمدار اکادمیسیان شخصیت هیجا استبیان سلاف دکم جبر کوم جبو رخصتن کرنا و فرمه از حکومت تحریم کردستان و جامعه امریکی سپاس دکم و دستا جبونا پیشوازیا گرم و خواندنا من جبونا به فرمه سروک وزیر حریم کردستان که مسرور سپاس دکم. براستی هم آشتی و آرامی جبونا رجلات نوین گلک پیوسته وزیرو که خوشم جبونا به مجاره دوی فرمه در دوه که از آمده مک و جبونا نیرنی خوب بینم زمان و از باورم و زیوی دکم که انجام این به فرمه و دوی مجاره درخسته ورته و آلیکار به جبونا آشتی جبو تبایی حریمه باشدارین هیجا ما گلک دمکی گلک دیجم ناف شردانه و ام باش دزانم کم و ما باش دید داوی هر شهری کی دیالوگه پس کرک به دیالوگ تنه چاره سر کرن دشار دا کتب سر که بیجی دیسا دیالوگ پیشه میه اف راستی ما بشوازه کی خورد لسوریه دید سدما سرکه کو رژیم بشار اسد کت او بکو دیالوگ رد کر و یکی د سیستم نابندی دا اصرار دکر جبر به گلی سوریه لامبر و سریح دا شورش کر او تیک بر اما دسری دسپیکه دا دسپیکا بویرین کل سوریه هاتی کرن دسپیکا شورش دا ام هر لدیجی شهر بون حتی کل سر معنا حتی فرد کرن به تجاران شهر نپجراند و هیرو جبر کو ایدی ام نمحتاجی شهرن جبوکا پسکری که چاره سر بکن هلبتن اما ریا دیالوگ ما بجارتی اوا هم نیرنا میاجی و نیرنا تبایی گلی سوریه جبر کو ایدی شهر نرکا کووا تدا پسکری کوارن چاره سر کرن دما کو رژیم اسد کت دسری دا دسپیکه ودا ما هبال بندی خواهد چه حکومت فرانسی دی به یا امریکی دی به جبو کو پیواجوه کی هفدتنا دست پی بکه جبو کو دیالوگ ورن چیکرین ام پسکری کی سوری گشکی دندری هفدتنا دا چاره سر بکن ما هولدان دا و ام دیوه دا جب سر کتن و هیرو چقاس بگران دمشقی لی پیواجوه کی هفدتنا لسوری دا هیا و ام هیبی دکن به پشگیریا هبال بندی خواه ام به پیواجوه به سرخینن اتفاقات دهی آزار آکن نبر مو و سروک کمار برز همشتر ده هاتی چه کرن هاتی امضا کرن لپیشه گله چتا گرد بری حتشتی ام ناف شرکی دابون شرکی دجوار دابون پیشه به هاتا گرتن خطر پارچه بونه سوریه لپیشه به گرد لسوریه زمانه که ایتندراو هابو رحی انتقامی هبو نبر تبایی محافظه سوریه دا لپیشه به گرد پسکری که کرد که اوه بو 100 ساله جرکی دولت سوریه هاتی آوا کرن هر داتا انکار کرن لبر دوی اتفاقی دا جاره یکم تحکیز کرد که پیوسته اف پسکری دندری دواره دستور سوریه دا مافی کردان ورن مسوکر کرن نه تنه مافی کردان تفاهم مافی پیکادی دیتر لسوریه اواناجی ورن بساندن ورم ناف کرن و ویرنگی سوریه کنه سربی اساسی وره آوا کرن نام دزانن و امین کار نکن گلک پسکری کنه او پیواجه که هفتینه نام بحث دکن
آستانگیل پیشی هنه و ام دزان کفانه کی درنگی تماشاندن سبب هنه آستانگی هنه اسکارم هنه کار بردا بیجم بری حتشتی هین پسکری که آباوری هست نبرد حد طرفان دجی هست حالی ما دجی هنه حالی حکمت شام دجی هنه هنه پراتیک اینکو ام بیجن به اتفاق دهی آزار دبن ناکوک ام نیرم که تنه جیان کرن اما مرا به باری چید که این کشبری عفرینه به نگریانه کشبری سریکانه و گریسپی به نگریانه تاخین کردان لحلب بین برای خطره که چه نکن سر تو کسی هاتنه دور پیش کرن ریک گرتینه گلک پیش کردن سوری هاتنه چه کرن درقی کشبران داد قبول کرنه دبلومی خواندن داد جمع نهاتن کرن اما نحمی مرات البته مترسی چید کن و آستانگینه لبله برغم حمید شتی ام دزانن کو اگر اراده که سیاسی خورد هبه و اتفاقا دهی آزاره وره بجه کرن دهالی خدا وکی قصده وکی هزا سیاسی الباکر اجرات سوریه وکی هزا کرد تبایی هزین کرد لحرمه لروجاوا ام خدان با اراده سیاسی نه و همان دمه داد ام دولت سوریه جی حکومت شمیجی دعوت کن که اوجی به اراده را بر بکن جبو کو امکان بن گاوان با بیجن و دیسا جی ام دولت جیران جی همی کسی علاقه دار جی ام جوان جی دخوازن که اوانا جی روله کی ارینی پیشگیری جبونا بیجه کرنا به اتفاقی بکن جبو کو ام کاربن بسر کبن انا سوریه کی نتاوا کرن جواکا نب دولتی دستری دا وقال لك دولة جبونا فرصتك بدن سوريا نه صحيفة كنا فكرنا قال لك تش بشخواهشتنا وتخاذن فرصتك بدن وجبو سوريا رابع سربيا وكوفا بيشكتن ولا شيكرن همان تشتي همان يزكبون جبو هذا خواجد خازن جبونا باكرو جات سوريا خاج جبو رجع خواجد خازن شواكو بشكي سوريا نه و جواکا نب دولتی جبونا سوری شانسک دایی که سیاستی که نو پیشتی که به جبو ما جواب پیوسته ما تجاران ایرش کسی نکریه ما برده ایرش نکریه ام برواجی ایرش نکر هر ما خو پاراستیه مرسر کسی خطر چه نکریه برده جم چه نکریه آن جم چه نکر جبر به ام جتوایی هیزن علاقه دار و سریدا جيراني ما دولة تركيا ام جوانا هر كسي ام دخازن جوان دخازن كبرا تبلبوني سازين امني سازين افلكاري اي عسكري اي اداري اي كوهيرو لروجواي كردستان هنا باكرو روجات سوريا هنا دهندري دولة سوريا دا جبو خوا خطر نبينن ام برواج بيت بيجن تبلبونا تباي سازين ما دهندري دولة سوريا دا ويجبو دولة جيران جي جبونا خركي سوريا جي جبو هر كسي جي ببه جي آرامي او گرک نزدیکی ببین گوری به کشکری جرا بکن نه بلکه گلک از مراق دکن هم بیشتر کدره اول دم کدریج اتفاقی کاتی چه کرنه هفتن هنه گلک جاران اصلی بلندج هفتن هاتنه چه کرن اصلی قیاده هاتنه چه کرن هر بتر هر کس بنده هم بیشتر کدر کی هم دکارن بیجن کو ابی وجود دمشه گرانه لدمشه گلک دوسین ایک وسا زحمت هبون ام تیدا سر کتن هر یکم هم گیشن اتفاقی که دبا هفتنی مد داوید کل شامه چه بون تایبت دوسین ای لشکری دا ای امنی دا دوسین ای گرینگن جبو سر سیغته که اما چاوا کامل به تبلونه چه بکن رکفتنه کاته کرنه دتای مانه تفاصیل مانه البته نه بدم پیش تو پیش کبه البته داوید جی گرک
belgên ku imzakirî di haliyan dawerin çêkirin hebin. Em ne ji bo vê kar dikin virda em dikarin bêjin ku pêşketinek heye. Lê heman demê da hinek mijarê dîtir hene, mijarê îdarî ne, hinek mijarê distûrê de gerî dayî ne. Hîn li hevatinek nehatê çêkirin. Diyalog heye. Taybet di mijara Sûriye navbendî bê lê ne navbendî bê helbet hinek piskirêkê me hene. Distûr çi qaswerê guhertin, tevlûbûna me kişan rêza de di hikûmetê de hebe. Temsîla Parlemanê çi qasa be herêmê Bakurê Rojatê Sûrî. Hîn mijarê ku tîda guftugû geregel ser seknadin gereget helbeten hîn li pêşê me ne. Em di halê xwe da em nêrin ku êdî Sûriyê nemumkîne vegere dewletekî merkezî wekî gudama behs de heye. Piştî 15 salan ji şer piştî 15 salan ji şer di Sûriyê da divê Sûriyekî ne merkezî hebe. û gelê herêma bixwe xwe xwe birêva bibin hindirî Sûriyê da. Rastiyek hatê çêkirine. Va rastiyê em nikarin înkar bikin, mecbûr e herkes ev rastiyek hey qebûl bikin û li gorî wê tev bigerin. Piştî va civînê ku Washington hatine çêkirin vê demê davê da, piştî ku dewleta Sûrî bi şeklekî fermî tevlî tehalifa a navdewletî bû li dijî Daeş, piştî va pêşketinê ku li ser asra navdewletî hatine çêkirin, em hêvî dikin ku ev pêvajoya hevdîtinan, pêvajoya hevhatinê a diyalogê ku daha xurtir were meşandin ku em karin demekî Kurda em hinek destkeftin têxin destxwe. Yan jî pêşketin daha xurtir werin çêkirin. Em hêvî dikin ku me gotibû ku wê heta da wê salê em hewl bidin ku gavekê bavêjin, yan jî em ittifaqî bi cih were kirin ittifaqa dehê azarê. Em hêvî dikin ku ev nebêjî bile lê heta da wê salê ku em kanibin ev terêna hevhatinê, terêna diyalogê mesafeta qeyd kiribe û dirêkê xwe da ji bo hedefê xwe bêlê dimeşe û ji bo vê em kar dikin û vê helî de jî ez bar dikim em û hevkarê xwe hevalbendê xwe em ê karin pêşketinekê bidin çêkirin. Gelê Kurd li Başûrê Kurdistanê teb hêzên xwe eskerî pêşmerge gelê me li Rojavayê Kurdistanê li gel pêkhatên dîtir bi tevlbûna şervanên me şervanê Kurd ji parçeyê Kurdistanê dîtir di pêşkiriya a hêzên navdewletî me şerek li dijî Daeş da meşandin û me pêşengiya wê kir. Em vê bawerê dane em dibînin ku îro di va pêvajoyan da tekuşîna ji bona aramî û aşitî rojhilata navîn da gelê Kurd dîsa careke din rolekî pêşeng dilîzê. Em nadinêrin li Bakurê Kurdistanê pêvajoya a aşitî dest pê kirî. Pêvajoya ku rêber Apo rêber Ocalan di ji Emralî dest pê kirî, ev pêvajoya ji bona aşitî derfetekî nûh vekirî. Eva ne tenê ji bo Tirkiye ji bona Kurdistana Bakur. Eva ji bo tevayî ji gelek deverê dîtin ê rojhilata navîn ji bo tevayî rojhilata navîn firsetekî nû vekiriye em di halê xwe da li Rojavayê Kurdistanê piştgirê vê pêvajoyê dikin û ji bo ev pêvajo serkeve çi destê me hebe em ê bikin. Başûrê Kurdistanê çi Silêmaniyê dibe, çi Erbîl dibe, çi Hewlêr dibe. Eva 15 salin piştgiriya Rojavayê Kurdistanê dikin. Her me gel xwe dîtine. Îro em carekê dibînin, di vê demê da, di va pêvajoyan da tevayî hêzên siyasî li Başûrê Kurdistanê û taybet em vê di şexsî Serok Mesûd Barzanî de dibînin
ام به گرمبونه جاره کدین دبه پیواجه ده به گرمبونه به نزکبونه به خاصه که ام دبینن چه ده پیواجه چه پیشگرتن یعنی پیشگرتیا کجا پیواجه آشتی کرور باکوری کرسنه تماشاندن چه دوی آری دا چه ده پیواجه دیالوگ کنال روجوای کرسنه تماشاندن و چیزی ده مجاره یکتیا هزه کردان آکل روجوای کردستان حتی کردن کتی دا رولی که خواهی گرینگ هبو و به ام هیوی دکن و ام باورن و اب پیشگیرات دوا دما پیشیر مدا دا خورتر واره دوام کردن ده داوی خفتن خواهد از خازم به بیجم ایرونا عمل روجاوای کردستان و تایبت به گشتیل سوریه پیواجه کنو تیجیان کرن سوریه نواتی آوا کرن هم دبینن درفت هیه هم خواستک آمه هیه و حریم کردستانه کردن می باکر کردن می دیاسپورا دروا تبایی دکارن دبا پیواجویا آبا کرنا سوریه نه گشت کرنا آبوری سوریه دا روله کی خورد تیدا بلیزن و از خواستم سر بیجم بگشتی دوا دمه دا کرد و کانبن ببن فاکتوره کی گرینگ جبونا گشکرنا آبوری تبایی رو جلات نبینده و جبو هم آبوری هم جی آرامی و سپاس جبونا با